apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Lilia, bakit? Ay nawaw, apay ka di ay Bertaw. Kaririing mo laang. Ay na, madanagan ak launay, bakit kao? Anya launay ti pagdandanagam aya. Natagtagainip ko ti anak tangag trabaho di syudad, bakit? Kat, Natagtagainip ka o amasikog ka numanay. anya? Pudnaw ti ibagbagak, bakit? Amangan nikit dino nagpasikog manan di syudad. Ay awanan manayunan tumaran ti awiran ta. Naimbag kumamot no responsable dagiti nakasikog kenkwana. Saan mo't nga raod? Dahita nga raw, bakit? Jay imunakan may kadwa nakasikog ko na. Awan, di na pulos nagpagpakita. Sa pala kumaa, nasana pudno tinatagtagainip ka. Hay, iyad adayaw apaw. Hay, makapabannog ti mangisursor. Naimbaglaangan tanagatang dagiti lakaw. Awagam man jay anak ta, bakit? Ay nawaw, apay ni Rosalyn. Ibagam nga gawid pa ilang taggurigor ti aputa. Aggurigor kunam. Ay pinagtumar mo ka de iti agas na. Nalpasan. Awagam ni Rosalyn tapnam muna. Jumar, apaw. Aday ti silid ka. Kat ni Rosie ngay. Adamot lang ijay, bakit? Nakaturog na adwa. Ay, una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Parikot matla akanayo nan ti sumangsangbay. Hello, Nanang. Kumusta ka dita syudad, Rosalyn, anak ko? Ay, kung nasayatak mo't, Nanang. Apay nga mawag kayo. Aggurigur mat ngamin ni Jumar. Ay, nawaw. Kapag tumaron nyo iti agas na, Nanang. Nalpasan, inyawag ko laang ken ka, tanunawaya ka kat agawit ka kumapay. Ini, sana mabalin na, Nanang. Amuyo mo't nga da trabaho dito eh. Apay awan day off mo aya. Ada, inanak mo't tun aday jay, Nanang. Ay na, manu abulanan asaan ka nagpakpakita ka dagiti ubben. Ni Nanang mo't, saan ka diyan ay bagak kada kayo, abisi ak dito eh. Saan mo't nga ruda mabalin nga gawid ak no kay kayat ko. Mga nuy, supay kit di at ipakaikatak iti trabaho. Kat, kasano nga rudan dayta? Ay nanana, nganusan nyo pa ilang dagiti apo ko yu dita Ay, na yun, aya? Sino di kinasarita mo iti cellphone mo, aya? Ay ko, aawan da jay. Apay nga rin nga madayo ka. Ibagak man laangan, tapno di ka agtuado kanyak. Ninanang jay imawag. Anya timbaga na. Ada ka di parikot? Ada emergency? Wano anya? Awan mo di. Kinumusta anak laang. Kung naklakit din, ada emergency. Ala, aginda ka nga rudan ta maturta. Nagturbrasak pa'y biit. Muna ka na maturog. Masapa pa'y titrabaho intong bika. Okay, good night. Ala, good night. Marinilya, kumusta ngay tigurigur ti apukaw? Ay, kaasi na. Nakarecover matan dya ubeng, maray. Ay, pagyamanan tayo iti Diyos, maray. Ay, maray. Kay, naghawid ka day ni Rosalyn. Saan nga ron, maray? Inawagak, ngambisi ka naman iti trabaho na iti syudad. Nuapay nga may nga ijay tinagtrabahuan na. May mayat kumaano ijay sintraw. Taas iduglaang maray. Saan na mayadayaw kadakayaw? Isumati ko name, ngam di namat ngamin kayat maray.
Ay, talaga nga dyan syudad ti kayat na nga raon, maray. Wen maray, jak man amo no anya ti adda ije syudad. Apay akay kayat namot ijay. Ay, dagiti abumat ti anak na ngay, maray. Awan da magyaw, maray. Awan. Di damot pulos nagpakpakita kada kamay maray. Ay, sos, kasi magdagiti ubay. Jay, sustinto launay kumaa. Tapno saan kay amarigatan unay. No, agadal na kita, kahit kasapulan nyo ti kwarta, maray. Hay, wen kumaangem, Awan mo bibiyang dagiti nakaputot kadakwada. Nirusalin mo't ngamen, basta agpasikuglatan, di na amaw ti agpilay, maray. Anya nga tano, agawid ta iti lugar mi, Harold. May mayat pa tapno saan ta amagastusan unay. Uwin nga ron, takal ti gastos ta iti abang, sakot awan mo ti trabaho. Kaano nga rin nagbiyahe ta? Ang kasanungatan ti trabaho. Online ti trabaho. Adamat siguro signal ijayan nyo. Adamot kit di, ha? Nasayat nga rin no kasta. Makatrabaho aklat ta ijay. Awan, ijayak mo't laangan nga agpas ngay no bilang. Mabalilat tamat no ijay ti kayat mo. Awan parikot di ta bakal. Anya ti kayat asawon daytoy, Rosaline. Ni Harold nanang, nobyo. Ay nawaw, agkarasikog kamat. Nagpasikog kamanan iti sabali alalakay. May katlumot tanday ta sikog mau. Sa bali ni Harold nanang, responsable alalaki ti nobyo kita. Ay siguradum lang, Rosaline. Aywan gayam, di ko mapay ibagbagakin ko na nga anak ko da Jomar ken Rosie. No kasta, di na amaw nga dadwa nga anak mo ditoy. San pa'y nanang? Ayawan mon, Rosaline. Kasanuno di na maaklaw dagiti ubeng. Siyak ti makamo nga agpalawag ken ko na nanang. Hay, talaga adi ka agpampanunot. Nang, adda trabaho ni Harold. Awan pagdanagan nyo, taadda kwarta na day jay. Kabailan na nga ipaay dagiti masapsapol ko. Hay, Jack, amuking ka. No kasta, da kayo gayam titim magdar nga inakan ama nagiti apuyaw. Why, kasanumat nga main. Saan ba ta nagpakpakita nagiti amada? Kasi dangot tata, naku nampay. Diyak man nga min amoy ti dadya Rosaline. No apay nagpasikog pa ilang iti lalaki akas jay ti galad na. Anyat kunayo tata? Harold. Lawan kaun. Kaya't kadi asawon day ta. Nga anak ni Rosalinda Jomar kan Rosie iti sabali alalaki. Ay, sana kaun nga gilimod kan ka, Harold. Pudnaw, tinaybaga. Anya? Apay ngayon libod na kanyak ti may papan iti dahi ta abanan. Oray siyak. Diyak met amaw na niya ti plano na. Talaga analay nga mangilimod na diya Rosaline. Tauray da kami. Di mi amaw nga dagaya mong karelasyon na. Ti awanan bain ang babae. Agwin naswastan, Rosaline. Da ka di basol ko, Harold. Ay nawaw. Agin di mo kapailaan. Di ka maawatan, Harold. Impud no ni tatang ti may papan ka nagiti ubing. Anya? Amukon ti palimod mo. Harold, pagsaritahan ta kumana saya at ti maipapanditi da ito yabana. Saanan? Di ka madanagan. Mangtudak iti sustento ti anak ta. Saan ka di aplano ta ti mangalay ti papel ta? Di mo namnamay na mapasamak pa deta. Ulbud ka, babae. Sigurado nga adupay ti palimod mo, adyakan mo. Sana po no day ta, Harold. Naramid ko lang ang tikas jay. Tadyak kaya ta makiwin naswas ka kanya. Amok mo ta di mo maklon no bilang laang. Pasensya kan, nga makiwin na suwasak ken ka itamot lang. Saanan nga baliw deta. Pangasim, Harold. Di mo kumamot aramido ti kastoy kanya. Linoko nak lang. Linoko nak itilas od di dua tawin. Anya
Ay nawaw, anya ti basol ko aya. Abay maging bagayo ti pudno ka ni Harold. Awanan ah! Bay mayatin anamuan na ti pudno, anak ko. Saan atong palbiag kat mailimod mo ti pudno kenkwana? Nakiwin naswas kat nga rod kanyakon. Ano iso ti desisyon na? Awan maramidan tayaw. Di bali tadamot itid na sustentaw para iti anak yaw. Didak ngamin maawatan tatang. Kasanuak magngay no kastalaang. Saan anasayaat nga daluklok kum apadam a tao? No naamuan na ti pudno kat nadismaya, desisyon na maday ta. Tinapatag kat aramidin na ti pagrebengan na kas ama ti anak yaw. At niya jay nadamag ka umaray. Nakiwin naswas ka numo ni Harold ken ni Rosaline. Hay, podno, tinadamag mo, Mari Laura. Ay nawaw, iti anya ka numot ngay agapaw. Ni Rosalyn mat ngamin Inlimad na ti may papan kadagiti anak na. Anya? Naimbaglangan tanasayat ni Harold kenkwana. Oray nang ilimad ni Rosalyn kat nagkaray amang tadlatta iti sustentaw. Agraman kwarta amagastos no agpas ngay ni Rosalyn kat isaw ti makaamaw. Ay kahit nasaya at ngarod ano kasta maray. Nagasatlatan ni Rosaline. Takasta ti kapanunutan ni Harold. Naku nampay, Mare. Saan akas kadagiti dadumaan nakasikog kenkwana nga awan bibiyang da. Hello. Anyat masapol mo? Jakon maanusan ti kastoy Harold. Kanayon laangan ang mapuyatak. Anyat kayat mo asawan? Kasapula na mangalata iti aya. Anya? Tapno ada mga sikaso iti putot mo ah. Si Kangay, anyat aramidam. Ay nawaw, tapno ibagakan ka. Dahito yun ti karigatan na trabaho. Ha? Basta, mangalata iti aya. Agbiro ka, kat sika ti makaamo iti sweldo na. Pagpanunutak man pa, narigat mo't ngamin no siyak amin. Awanan ti mabatya para kanyak no mga lakapay itiyaya. Mangipaw-paw itak matiti kwarta para kadagiti masapsapul yaw. Ipakaamok to ken ka no at mabiro kak ayaya ti anak ta. Sige, bye. Naimbag nga aldaw yun, Nana Laura. Ay, kasta mo't kin ka, Rosaline. Ay, anya nga minang ti masapul mo nakaw. Amangan ko no, adam amuyo ang mabalin amatangdanan, Nana. Kasapulan mi nga mintiyaya, Nana. Iyaya, kunam. Nana, tapno ada kumamot tangdanan mi ang mga sikaso iti anak mi. Kahit si Kangay nakaw. Jakmot nga ro din kabailan, Nana. Makabanugmat. Ay, pasensya ka niya. Mawan mo ti amok, anak ko. Ni Jenny akanakan nyo ngay, Nana. Ay, awanan ni Jenny dito'y lugar tayo, nakong. Adan ijay Manila. Adda ti trabaho na ijay. Ay, ala Nana. Tulungan naktuman ngagbiro. No adda ti amamuyo, kat ibagayon tuman kanya. Anya jay nadamak ka, Rosaline. Mangala ka itiyaya ti anak yo ka ni Harold. Unang, tapno sana ka marigatan unay. Ay nawaw, kat si Kangay, anya kumati aramidam. Mapampanugak nga rodanang. Sana bali tani Harold mo ti makamo iti sweldo ti yaya. No, adaman maalam eh. Adamot ipaw-paw it na asustentaw. Dakkel day jay. Kat si ka, aramidam mo't ati pagrebengam kas ina. Ay, hapo nanang. Didak maawatan. Agpada kayo kan ni tatang. Ay, saan anasayaat ti kasta akapanunutam? Mananggundaway kalaunay mat. Ibirbiro ko lang mo't ati paglakaak nanang. Ay. Saan anasaya at agundawayam ti kinaimbag ti padam a tao, anak ko? Naganulakid din nga amo na dyan nga anak mo. Hay, naku nampay, lakay.
Kaya't naman siguro ang tagpaliwawang iso akasta. Ipilit na ti mangalay ti yaya. Ay, wen kat inton agawid, masikog tumanan. Dahil nga raw, di na panunutay na talumutan di anak na. Nagsasabali pa iti amada. Bagbagaam tuman kit day lakay. Ay, wan bakay. Talaga bagbaga at day jay. Saan amabalin tikas day ngar aramidan na? Pananggundaway mutan tikas jay. Kinawagam tumait ni Harold. Ibagam, adi na itid amin adawatan ti anak ta. Iti kasta kat saan nga agruam. Agyamanak ta sinong batam ti awag kaw. Anyat masapol yun, anay. Numabalain kat kontrolam ti kwarta nga ipaw-paw it mo iti anak may barok. Ha? Kan uray di kan mangala iti yaya tapno saan nga agruam. Mabanbannog kanumod ngamin ti anak yaw. Ulbud na laang dayjay. Kabailan na kaday. Tilaang ngamin sadot na tinang nangruna. Kaya't nalakit day ti agpaliwawang iso nga ipilit na amangala kayo iti yaya. Anya? No awagan na ka, ibagam nga anusan ng asikason ti anak yaw. Uray awanan ti yaya, tapno adamot aramidan na. Agrason kalatta nga awanan ti kwartam, tapno saan nga agruam. Hello, ada nakasaritak amayat nga agbalin ayaya ti anak ta. No, sino man dahi ta? Babawin pa lang. Anya? Awan kwartak. Awan ipaswildok no bilang lang. Ay nawaw! Ay no kayat mo, di sikat ti mga sikaso iti anak ta. Tapno ammom ti rigat na. Sa anak mo't nga agkurkurang. Amok nga adda kwartam. Di mo lang ngamin kayat. Paidam. Adda ka mo't ang mga sikaso iti anak ta. Apay ang masapol pa lang ti yaya. Ay na! Makaparulod ka! Di mo urayan na siyak ti maumagan ka! Tatalagang idarom ka! Ha! Idarom ko dahi Harold! Awanan bain a lalaki! Ay nawaw. Itan niya agapaw nga darumaw. Katadamot itid na asustento ti anak yaw. Sobra pa ay. Bagi na lang ti pampanunutan na! Ha! Tinakit di kayat ang mangala kami iti yaya? Apay nga may na mga kayo pala ang katanda ka may. Isupay kit niya gastos. Kasapulan nga rod ti yaya, tatang! Agraraman ka may. Na! Siya pa'y tagraraman nita! Kita ma, saan ang mabalin nga idarom mo ni Harold no awan mat na nagsarabasol na kin ka? Nalawag mo't nga dabasol na! Anya ti basol na, katadamat sustinto nga itid na. Ay anak ko, agpanunot ka anay bag, ta ang mga nuinton madamdama kat sikat ti mapabainan ijay. Ang trabaho ako, nanang. No kayat mo ti agtrabaho, dito'y laang asidag tayaw. Anya? Agsapsapol iti dishwasher ti gayam kaw. No kayat mo, agaplay ka ijay tapno asidag laang. Adda oras mo para kadagiti anak mo. Manulaang matisweldo ijay. Di mo ipilit ti kayat mo, tawan mga sikaso kadagiti anak mo. Di mo ibaga, apanawam manan ida. Kuda kayo mo't kanita atang. No anya ti imbagak, isaw ti masurat. Di mon panggapan ti agpasyudad manan. Dito'y kalaang lugar tayaw, tama nga nuinton madamdama, kat agpasikog kanto manan ijay. Saan nanang? Pangaasim, kaipangag mo ti maibagbagaken ka. Nakababain ti kasta nga aramid mo. Punaw, tinakuna ni nanang mau. Iso adi kag patangkan, ta kaasi dagiti ubeng no panawam manan ida. Alawunin! Saan ako nga madayo? Kasta saan lang abukod mo apagragsakan ti ipang pangrunam. Panunutam mo ti masakbayan dagiti anak mo, anak ko. Ay, nawaw! Saan laang kuma at ibukod tayo apagragsakan ti ipang pangruna tayo. Panunutan tayo mat ti masakbayan dagiti tattao amang namnama kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ngay man ang tabong-bungo na, lovely bakay. Ay nawaw, kas makita mo't, regalo manen Sabon kan chocolate mo tayo. sabon kan chocolate para kan ipag-erika, long sleeve mo't para kan itatang. Sigurado ang maragsakan lagi dyan. Sapay la kumaalakay, Mayat tirik na no adda manugang kan ipag ama nagregalo. si kakit di mo't lakay. Pudno may. Kada kami amanugang ni tatang, saan laang mo't asyak ti managregalo. Kat no sikat ti consistent uray simple lang ti regalo. Diyay daddo maamanugang ni tatang, espesyal ti regalo da. Nga, sagpaminsan may. Alawanan lakay. Aramidem meten no anya ti aramidem ijay. Di naktaktaken. Umayak man tatang. Anyat masapul mau, lovely na kaong. Inyeg ko laang ti regalok para kada kayo. Daytoy ti bagyo. Para matken ipag-erika to'y maysa. Ay nawaw, saan ba ta masapul at tinawan? Ngay kan na kami ti regalo may anak kaw. Ay na tatang, awatan nyo kit din. Kastuyak at talaga tunggal Paskwa. Isu ako na ti daduma ama nagregalo ak kano. Uray simple lang ti kabaalak nga irregalo, naragsakaklat ta. Mala, agyaman kami launay. Uray kaskasanaw kat adamot na awat mi arigalo ita Paskwa. Awan anyaman na tatang. Agpakadaak matlaangan. Ay nay, ang kapi-kapay Inton maminsan to tatang. Adapay nga minlakad ko. Mala, agan anad kamit nga raw. Rumwar kan samat, Erika anak kaw. Wen tatang. Adalakad mi kadagiti gagayam ko. Nay, anya nga ita inigaman nyo. Regalo ni ipagmukin ka. Asino nga ipag ko tatang? Ay nawaw, ni ipag mo lovely Anya nga'y mananday ta? Awatem kit din. Mala, idiritso yun iti silid ko tatang. Kitkitaan yung agrub-rubwat da tao. Mala, lukatam tawin to nagawid ka. Wen, amangan no saglalakan tumatla ang tilinaon day ta a paper bag. Na, di ka kat di agyaman, tadamang tad itirigalo ken ka. Aha, jak tupay nagustuhan ti inregalo day jay nga ipag lovely idi napalabas atawon tatang. Ay nawaw, si ka lang aruden tinikkan day tirigalo, si ka pa'y tinareklamaw. Kat, linukatan yon ti regalo yo tatang. Wen hindi pa'y may sangaal daw. Kat, anya nga iti inregalo day jay a lovely kada kayo. Long slave kan chinelas mat. Amangan mo't nuwag-wag laang ti inregalo na along sleeve kada kayo tatang. Ay nawaw, saan ba ta? Brand niya o tinregalo na kanyak. Sika nga'y, anya mo tinaawat mo arigalaw. Sabon kan lokal at chocolate. Anya alokal at chocolate mo na sasawam. Lokal ta saan mat nga imported ti chocolate nga inregalo na. Mayat nga agpayso ti paper bag anang ikargaan na. Ngamkas jay mat gayam ti linaon na. Agyaman kalatang amain, tada na awat mo, o rekas-kasanaw. Ay natatang, madlaw akayat na laang dayjay ti agpa-impress. Naimbaglangan ta nakaumay ka, manong. Apay ka di aring kaw? Isublik dagitoy. Atoy. Ay nawaw, anya nga na kita? Ay kat dagiti inregalo ti asawam kanyak manong pipito. Nay, apay ngay sublime. Jak nga rod magustuhan, manong. Anya ngay dagita nga inregalo na kanyak. Kita ang amin
Kabaalak ti gumatang iti kasta asabon kan chocolate. Si kalangarudan ti inikanda. Si kapay ti nariri. Amok kayat na lang day ti agpa-impress iso arigalo kanumat arigalo. Sipod pa'y ini kat managregalo at talaga ni Lovely. Isubli kong dagito at chocolate kan sabon. No di mo kayat. Mudtaw ita kukwakaon. Nagadulakit din arirem. Di mo amaw ti mga presyar kadagiti regalo amaw-awat mao. Merry Christmas, Erika! Kastamat kada kayo, Nana Saria. Iso na laang atawan maitid ko a regalo para kada kayaw. Ay, okay laang, Nana. Narigat mo't laang no adda itad yu kanya kadyak tumat laang magustuhan. Amo yun, no anya ti kayat ko asawan, Nana. Oray anya pa'y a regalo ti maawat, tinapatag kat naggapo iti puso. Narigat nga tati agpapa-impress, Nana. Kas iti ipag ko managregalo ka now. Ngam no makitam dagiti irigregalo na, ay na, talaga, makapadismaya. Anya? Amuyaw, no anya ti regalo na kanyak, Nana? Lokal asabon kan chocolate. Lokal mo't nga ibagbagamot. Ay Nana, talaga lokal. Kaslamot laang tasabon ala kuyo, Nana. Daytoy, Dayta nga rod, Nana Saria. kano nangina ti presyo daytoy asabon, kanabanglaw si ka. Ay na, no siyakla isa, saan ko maapresyar ti sabon a regalo, Nana? Anya? Aglablabos mo't dayjay akapsat mo, Pipito? Ay nawaw, asino akapsat ko bakit? Dayjay nga Erika mapanakit di is-istoryaan ti maipapan iti inregalok asabon kang kuana. Ay, makapabusor lakay. No di na kayat, di insubli na latta ko makanyak. Kinapudno na, kayat na nga isuble ngam innala ni tatang. Ay, no amukla ang akas jay ti aramiden na. Jaklatan ko mainik-ikan. Inton sumarono, di mo latan ikan bakit? Ay, talaga asaanan lakay. Maupay ta amang ted iti regalo no kastala ang ti maikan. Naririlaunay mo't. Pasensya ka ni ti kapsat ko bakit? Awan ti basol mo. Talaga laang anaarte ti kapsat mo. Diyak ilibak na ita, sipod pa ini. Nagano ti riri na diya tao. Uray simple abanag lang, agriri adagos. Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y dalan, Erika. Apay, adda na patag nga ibagam? No adda ti parikot mo kanyak, diretsaan nak. Anyat kaya't mo asawan? No di mo kayat ti regalo nga intad ko kang ka, isublim. Saan ang masapol nga istoryaam iti sabali a tao? Ay na, inistoryak laang matiadda iti kaunggak anya. No maipapan iti kakasta abanag, saanan ang masapol nga istoryaan pay? Saan mat amabalin nga ipilit yun no jak kayat? Di ka madanagan. Maudi day a regalo ang maawat mo kanyak. Awan na sakit abakrang ko no bilang laang. Ay, nagrigatan ay ati kastoy. No awanan tinapatag nga ibagam, agpatuloy akon. Jak kayat ti apa, imbagak laang ti adda iti kaunggak, kunak manan. Kasta unay ti ungat ni Manong mo Pipito itay. Apay ka no? Anya launay ka no ay ati pagpungpungtutan ni Manong tatang? Wan atasang kaistoryam kano mati regalo ni ipagmukin ka. Hindi pa'y Pasko na jay Apaya di ka agsardang. Ni tatang mat. Saan anasaya at ti kasta galad? Apay di mo, jay kunada voice out tatang. Voice out dita nga. No amaw nga damasaktan iti isawang mau. Nasaysaya at no agulimag kalatan. Alawanan, basol ko no basol ko. Ay, pangasem. Di ka agar-aramid iti banag apangguraan ni Lovely ka na tayaw. Di ka agar-aramay iti pag-aapaan ti pamilya tayaw. Naawatam. Ay, umadan ti Paskwa. Wan nga rod nana. Mano abulan laangan kat Disyembre manan.
Kita lang Ay nawaw, ti anya nana. Ang mga no agaramid ka manan iti paka-istrisam. Gapula ang iti dayta a regalo. Saanan nana? Sigurado ak asaanan ang maulit ti kasjay. Tapilyak ang naimbag no asino ti ikak iti regalo. Pilyak dagiti tattao nga amuna ti mga prisyar. Ay tapno awan ti parikot. Nakunayo pa'y nana. Narigat ang maikan iti regalo dagiti tattao ang nareklamo. Sika lang aruden tinangtad. Makangag ka pa'y kadakwada. Regalo man ang tabungbungan ng bakay. Paskwa manen. Tinawan lang ang nakastatyar aramidam. Isumat nga min tinakairwa maklakay. Di mon ikan ni Erika. Wan lakay. Awan ti regalo na. Ni tatang laang Anya nga iti inregalom ka ni tatang. Sapatos lakay. Ay nawaw, nag-level up Wan adamot kwartak nga igatang ko. Inted ni bus ti tangdan mi. Barang maapresyar namanen. No ni tatang, sigurado ang maragsakan na dyan. Saan matkat di anapili? Ure anya ti maawat na regalo kat naragsaklat ta. Sana kasi ti kabsat ko ang nareklamo. Merry Christmas, tatang! Merry Christmas, mate. Lovely anak ka. Regalo para kada kayo. Ay nawaw, ay yaman naklaunay Tinawon nga damaw awat ko kin ka. Awan anyaman na, tatang. Talaga akayat kayo nga ikan iti regalo. Anya nga itilinaon da iti akahawon. Lukatan nyo Sigurado ang magustuhan nyo day tatang. Ay nawaw, sapatos mo't gayam. Tapno ada isuot yun numapan kay makimisa. Nakitak ngamin adaan ng ti sapatos yo. Isuan na panunot ko sapatos latan ti irigalo kada kayo. Ay na, kamaudyanan na. Masukatan mo't lang ang tindaan sapatos ka. Ay nawaw, nangalaan nyo iti baro a sapatos yo, tatang. Inregalo da lang kanyak dayta. Asino tinangirigalo, tatang? Sino kumapay? Ti ipag mo No kasta, inikkan na kayo manan? Wen, inyag na idiawan ka. Awan bagay, awan sapatos ko. Awan matimba tinaaparakin ka. Anya, Narigat mat ano'y kan na ka itirigalaw sa agririkan tao. O di sayang mait. awan mo't sapatos ko, manong. Sapatos mo't nga bagbagam si ka Erika. At damot inregalo ni manang lovely ka ni tatang. Anya kumaita, no rinigaluan na ni tatang. Bagik mo't ngay, amok akwartam mo't lang ti inggatang na iti sapatos nga inregalo na ka ni tatang. Ay nawaw, kamali ka ading ko. Tapno'y bagakin ka. Bukod na akwarta ti ginastos na para kadagidya regalo. Anya? Kat naawan man naawat mo, basol mo matlang. Nariri ka ngamin. Ahaw, no adda panunot na. Aguli magkan. Ora sino mat madismaya no naririti tao nga inikan na itirigalaw. Adun tumat sao mi dinapalabas sa tawan. Anya nga ita. Awanan na awat mo. Anyat planom lakay. Agawit tayo kadi ijay lugar mi inton baro atawan? Saan mat nga rod na aprobaran tilib ko bakit? Ay nawaw, kasano nga rudan dayta? No okay lang kan ka. Itayan ni tatang latan tapno as-asidag. Mabalin latamot. Ala, kasaritak to nga rod ni tatang. Iso na lang taa mga no agsubang kami itikabsat mo. Saan mat siguro? Bakit? Sigurado nga aging ita kat nasakit tinakam ni Erika kanyak, tawan na awat na arigalo iti Paskwa. Liklikam latan Adamat kot din ni tatang. Kabuteng tikabsat ko ni tatang ko bakit? Kamusta ka mo, turn lovely? Nasaya at latamat tatang, iso na lang ata ko silap mat ako silap ni Erika. Di mo kasulatan na dya tao. Nasakit lang tinakam na ta saan mo nga inik ka ni ti sapatos. Kasanulangan no. Di ka madanagan, tadaak. Di na maramid da dya ti makiapay ti sangwanak. Ay huwan gayam, dapay mo't nabati a barbikyaw. Amangan kunak no kayat yo ti mangitunaw.
Uwan man tatang, mangirwar kayo no addapay. Mala, mabitla nga raw dairwar ka. Happy New Year, Nana Saria. Kasta magkang kalablay, Happy New Year. Kumusta nga iti baro atawan nyo, Nana? Kas iti sigawd, mayatlat ta. Awan maki di nag-aapa Da kayo ngay. Damag ko kat nagbaro atawang kayo iti ayan ti katugangam. Aywan, Nana, ada nga min trabaho nila kay ko. Kumusta mo tayo ti trato ti ipagmukeng ka? Saan kami ang nagsarsarita, Nana? Kuskusilapan nak ngamjak in kaskaso. Nasakit siguro tinakam na tawan baro a sapatos na idi Paskwa. Iso nga agpaiso ti pagsaksakitan tinakam na kanyak, Nana. Usto atap no maamiris na ti bidot na. Naririntumo nga men. Imbis nga agyaman, taada man nagregalo nga ipag na. Saan taday tariri na may tinangruna? Kaano pa'y ang nagawid kayo, Nana Saria? Idi kalman laeng Erika nakaw. Kat, kumusta ngay mo ti baro atawan niyo? Na-enjoy mi mait uray kaskasanaw. Da kayo ngay. Jack na enjoy apulos, Nana Saria. Ay nawaw, apay mait. Wana, tanaki baro atawan ti kapsat ken ipag ko ijay balay. Mayat ki di ata na kumplito kayaw. Oho, apay diyo amo akagurak launay dayjay nga ipag ko. Ay na Erika aya. Baro atawanan. Sursurwam ka di ti agpakawan. Wenno saan agmove on kan. Ay nawaw. No para kanya ket awan ti basol ti ipagmukeng ka. Uray siyak met No nariri ti maikkan iti regalaw. Talaga adjakon ikkan inton sumarunaw. Anya? Baliwam ti kasjay nga aramid mau. Be grateful no adda naawat mau. Rumbeng na laeng nga agyaman ka. Laglagi pa umasaan nga amin nga ipag ket kas iti ipag mau. Ay, nawaw! Simple man winunginginaan ti regalo a naawat mo, rumbang nalaeng apagyamanam. Tinapatag, nagtaod daytoy iti puso tinangted, wenno nang irigalo ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ngay nanang, ada impaw it ni manang koray. Ay, awan pa'y lanay anak ko. Ay, nawaw, apay ngay. Diyak man na mo. Awa mo text na kanya. Awagan nyo man kidi. Ibagayo ang naibusan ti bagasyo kinitatang. Amang ano awan pa'y kwarta na dayjay. Dagijay pa'y ti maawanan iti kwarta. Ada negosyo da nga agasawa iti syudad, nanang. Ah? Nagkapoy kay magayam. Ay, nakababain mo nga minti agdawat kadakwada anak ko. Amang anoan niya pa'y ti panunutin jay asawa di kabsat mo. Iti anya agapaw. Kas naganak, karbangan nyo ti agdawat iti tulong kan manang kuray. Saan amabalin alapdan ni Joseph dayta. Awagan nyo ni manang itamalaang takasapulak mo't ti kwarta nanang. Hello, Nanang. Ay,
Kumusta kayo dita syudad, Cory anak ko? Nasaya at matlatta nanang, da kayo ngay. Ay, nasaya at kami mulaeng. Ay, gayam. Inawagan ka, ta dandanin maibus ti bagas may nakong. Saludsudek ko mano, kaano ang makapauik ka, anak ko? Inton katapusan pa'y ang makapawitak nanang. Ay, kasta ka day. No awan isa ang yo, ipadas yo ti umutang dita store. Ibagayo, abayadan yun to, inton katapusan. Ay, wain, kastalatan ti aramidin may. Ay, agyaman akunay, anak ko. Awan anyaman na nanang. Agan annad kayo akanayon ditawan. Di yu liwayan ti mangan, tanarigat ti agsakit. Ninanang samat di mawag bakit? Isungag pa'y sulakay. Anya timbaganakin ka? Ada ka di parikot da? Awan, sinaludsod na laeng no kaano ang makapawitak, tadandani kanon maibus ti bagasda. Ay nawaw, awanan isa ang da. At dapay matkit day, binilin ko mat nga umutang dapay laeng no kwa. Unang ada nga tamayat nga agpautang kadakwa na ijay. Ay kat adamot siguro alakay. Saan matkit di ang managutang dananang kantatang. Umutang dalaeng no talaga akasapulan. Nasaya at mat nga ron no kasta. Tapno saan nga isupay a pampanunutam. Una, Ngala, mangan tayo nga rodan bakit? sige lakay, taagida sarakon. Ayabang matan dagiti ubben. Iluto yu da ito'y tatang. Ay nawaw, karni mati baboy na italanay. Kaisumag tatang. Nangalaam iti karnay. Inutang ko dita store. Impalistak pay ang tinagan ni nanang. Anya, Mabayadan to no ada ipawit ni manang kuray. ay unay kan. Awan lang nga rodan tinamnamahan tayo apagbayad. Imutang kapailang mag. Kada mo ipawpawit ni manang kuray a kwarta kada kayo. Unangam saan mat anasaya at nga iyutang mau. No apay nga may nadi mo kaya tagtrabaho. Hay na, awanan ti ado asa utatang. Narigat ti pagdaldalanan iti kas kanyak a single mom. Iso adinak isuro taamok ti aramida. Naggapuan ti karnit baboy, lani anak ko. Inutang ko dita store nanang. Ay nawaw, apay gay mutang kapailaan. Ni nanang mo't, makapaumang nga tatinateng akanayon. Sapay nagngina ti karnay anak ko. Naganyo ti impalistak iji store. Bayadan yun to no ada ipawit ni manang kuri kada kayo. Ay, di kalata ko man imut utang anak ko. Mangan kay ki di nanang. Saan adakas ti umutang, tinapatag kat mabayadan. Nakababain nga raw. Awan ti nakababain dita, takas na kunakon, bayadan tayo mo't. Saan tayo mo nga itarayan? Naurnong samot manan ti utang tayo dita istor, Maria, bakit? Ay, jak ab mo lakay. Ay nawaw, apay adi mo amaw, di ka nagsaludsod aya. Mabainak nga agpakita, tawan pa'y pagbayad ko. Ang mga no di mo amaw kat inyot utang gaya man nila ni tinagan mao. San mo siguro lakay? Di tayo amaw, titaray ti kapanunutan na dya tao. Ibagaman kinay, tagtrabaho mo tayo. Ha? Di na mo nga rin kaya ti agaplay. Ay nawaw, kasanungay ti anak na no saan ngagtrabaho. Asinaw, tinamnamaan na amang biyag iti anak na, kat awan mo't bibiyang jay ama ti anak na. Bayap, ipadas kung tumanin na kasarita. Ay na Maria, sana nga po ta paboritom nga anak na di alanay, kat baybay amutin nga aramidin na ti kay kayat na. Saan ni obing na jay? Why, nagam single ma'am nga rod mo da jay lakay. No single ma'am, sana nagtrabaho. Di na irason ti kina single ma'am na. Adaw ti amok a single ma'am. Ngam naggagad naman. Isulaang man ti kasta. Hello, Cory anak ko. Hello nanang, adain pawit ko a kwarta para kada kayo. Alaan yun ton. Sino nga itinangipaw itam? Ni
ni Tata Isko, nanang. Ay, o sige. Urayan may, no adda idagas na dito'y balay nakaw. Wan, ni Tatang ngay gayam, nanang. Adda ka di dita? Apay ni tatang mo. Ay kat kayat kumot a makasarita, nanang. Ay, awan. Awan ni tatang mo dito'y balay. Adda na panan na. Ay kasta aya? Umawag kan tulaang no saan ka abisi, anak ko. Sige nga rod, nanang. Agpakada akon. Alawan, katagyaman kami iti kwarta nga inpaw it mo 35, 40, 50. Anya ti bilbilangan nyo, nanang. 55. Ay nawaw. Kas makita mo, kwarta, tibilbilagay. Amangan kunak no ada sobra dita, nanang. Sobra! Amangan no ada sobra iti kwarta nga impaw it ni manang kada kayo. Ay, adapay, mate. Apay ko ba? Ibingayan nakmamot, nanang. Anya? Tapno adamat ay igatang ko iti masapsapul mi iti anak ko. Manuaya ti kasapulam. Depende kada kayo ano mano ti itadyo. Ibagamkit din numano. Numano ti kabaalan nyo, di isulatan ti itadyo, nanang. Umanayin dayta. Ay na, agyaman aklaunay, nanang. Iso akay kayat kayo, tanalaka kayo akasarsarita. Nakaturugan jay anak maulanay. Nakaturugan, tatang. Inlukat mo ko matitawa ti silindyaw. Ay nawaw, automatic day tatang. Ay, abaw nagpara ti panaway na. Wan nga rod, nanang. Mayat ko man no ada soft drinks. Amangan ko nak no adapay nabati akwar tayo dita. Taigatang ko iti inuman tayo. Oray sana. Uminom kay lartay ti daluman. Ni tatang mo't, sa balimat ati imas ti soft drinks. Di yu ibaga nga umutang kayo man di testuran. Nega mabalin mo't lakay. Na, hustaw ti utang. Nonya ti ada, isaw ti anusan. No diyo kayat ti soft drinks, para kada kamila ang kananang ti utangag. Oo na yan yung anak mo, Maria. Ay nawaw. Asinaw ti dakdakamatang lakay. Dayjalani Anda mana ni tayan lagi ti kumari na amarites. Bay am tagin joy mo. Ay, mais stress siguro manin. Sa naga po ta single mom na jalani kat kanunungam metan ti aramid na. Imbes nga trabaho kit di kuma. Ay, saan mo talakay? Apay, asino tinang ibaga akan kanunungak ti aramid na. Anya saan? Kat namadlaw akong konsintimat. Iso asadot nga trabaho takas-taka kinkwana. Lakay, isakit kulaang mo't ajay anak ta. Iso apag nga asim, tadi mo ikanday ta itidakas aka ipapanan. Awanay, karkaro asumadot na jay lukas talaang. Aw-awiram ti anak na. Kat isaw, anda ijay ang makikakaro ba? Ay nawaw, manu atawanan nga istambay na jalanay. Ada impawit ni manang, nanang. Hindi pa'y kalman aday tatisang kadamag mo mag. Wan ata ka sa pulak manan ti kwarta. Urayin tayo anak ko no aday pawit na. Awagan nyo kit di, nanang. Ipalagipyo ta amangan kunak no nalipatan na meten ti responsibilidad na kada kayo. Awa mo nga rudlod ka. Mabiit laeng, ta ipalud ko ti numberyo. At dapay magkidi na bati a 50 pesos dito. Anyat ko na yun, nanang. Naibus manan ti abastuyo ka ni tatang. Ay, wine, anak ko. Ay nawaw, naibus adagos ti impaw it ko akwarta. Awan, anak ko. Ay sus, nagpartak matan a naibos. Kaano lang iti nagpawitak. Kasta talaga. Ano mo nga men ti paggasgastusan mi dito.
Hay, awan pa'y maipawit ko akwarta ita, nanang. Ha? Anusan nyo ti aguray? Mang tedak to no addamanan. Adumat ngamin ti paggastusan mi nga agasawa ditoy. Sakit nakapsut mo ti negosyo mi ita. Makadlawak man kadananang kantatang lakay. Apay mo't bakit? Wen naibus ka numan ti kwarta nga impawit ko kadakwada. Anya? Ang mga mat no da sa balya paggasgastusan da ijay. Dayta ti jak am mo lakay. Saan damot akas jay ididamo kad? O di sarong karam ida bakit? Kaano aya anawaya ka? Resdek inton Sabado. No kasta nga rod, agawidak inton Sabado. Si kapay laang ti makaammo kadagiti ubing. Di mo matimpakpakam mong agawid sa gayam, ita kuri anak ka. Dagiti apok ngay. Jak na itugo, taagawidak matlang adagos, tatang. Kastaya. Anya jay bagbagada kanyak, tatang? Anya ti bagbagadakin ka. Sing-singiran dakmat, di ta store itay. Ah, Atidug ka no, ti listaan ti utang yo. Apay akas jay, tatang. Mangipaw-paw itakmat iti kwarta kada kayo. Apay ngay nga imutang kayo pay laeng. kinapuno na. Ti kabsat mo, ti may sa ama kagapaw. Agpada na ka nanang yaw. Anya? Amo na lang arudan nga awan pangalaan iti pagbayad. Alisto na pala nga umutang. Apay nga rod, asaan abayadan nila ni no utang na matgayam ti dadduma? Kasano ko maama kabayad, kat di namot kayat tiyag trabaho. Kan paborito nga min ni nanang yaw, iso di na maungtan. Ay nawaw, amo namat a single mom. Apay nga agsadot-sadot pay laeng. Ay, kung naklakit din no asino ti bisita me. Si kamo gayam kuray anak ka. One, nagawidak taado tinapatag-apagsaritaan tayo, nanang. Ha? Nanang! Anya nga ada impawit ni Manang Kuray. Anya kumaitakin ka, no adda impawit ko? Nay, ada ka magaya Manang. Mayat tabuok mo Nakulayan, kandi cutic spy dagiti kukom. Nga manyat ar-aramidam? Manang, Apay adi ka agtrabaho kat addamat dananang kantatang amangaw awer iti anak mo? ay kwa ngamin Manang. Amom lawarudan a single mom ka? Sadot ka pay laang. Awan mo ngamin pagtrabahuan Manang. Nagadudita no disidido ka nga agbiro. Nalaing ka amang yutang itinagan ni nanang dita store. Ngam di mo matngarot ammo abayadan. Ay kwa, kastoy ngamin Manang. Di kan agpalawag. Ti maibagaklaang kat makaammo kay mat amang bayad iti utang yo. Isumat lagayam anala ka ama ibus ti kwarta dananang taadda kamat gayam ditoy. Agpakada ako, nanang. Ay, agan-anad ka, anak ko. Jay utang yo di yu liplipatan abayadan. Ay, uway nakaw. Pagtrabahon nyo ngamin, ti paborito yung anak, tapno saan lang ati mangururay iti pauit ko, ti obraan na. Awe ko Di na pagbalinan arason ti kina single mom na, tapno saan nga agtrabaho. At dakay nga rod ang mga awer iti anak na. Uway nakaw, di ka madanagan. Bagbagaak ni ading mo. Siguraduan nyo laang, di yu pagbalinan nga spoil day taalani taaddamot tan anak na. Agtrabaho aggagat tapno ada igatang na iti masapsapul na. Saan kat aday ta umut-utang ti amuna. Wan gayam, adda yor urnungan mi kanila kay ko. Iso adiyo namnamaan nga adda maipawit ko. No addaman kat groceries kan bagas laangan. Anya ngay ita. Naduktalan ni Kuray, ti kalukwan nyo nga gina. Nila ni mo ti alisto nga imbut utang ijay. Ay nawaw, wan ata di mo mat ngamin mabagbagaan jay paboritom nga anak. Ay, kasano pa yun italakay. Pagtrabahom di paboritom nga anak Langro na pa'y kat adda anak na amasapol abyagan na. Bay apta, baga akto nga ron nga agaplay mutay. Kasanaw, no di na kayat. Ay, pilitok Kapilitan nga agtrabaho.
Tawan lamutan da iti anak na. Kumusta tilakad mo bakit? Maasarak kadananang. Ay nawaw, apay mo. Mas daawak no apay an nalaka ang maibus ti kwarta nga ipawpawit ko. Tagayam, adda ja single ma'am akabsat ko idjay. Anya? Ti jakpay kayat, awan ti trabaho nila ni. Iso aday jay, ati dog ti listaan ti utang na ija store. Paborito nga min ni nanang day ja alanikat. Kurt, anya nga rodan ti plano mita? Awanin na, saan akong amang ipawit iti kwarta. Agtrabaho mo't anila ni, saan aga puta single ma'am katong palbiyagan at tulungak. Saan adakas ti tumulong, ngamno sadot ti matulungan, ay na, agbabawi ta amang tulong kadakwada. Ay, lanay, huston ti pasyar. Ninanang mat. Makitangdan ka kidi. Tapno adda maibayad iti utang tayo. Apay nga men, adiyo impabayad kini manang kure. Ada kwarta na day jay. Ay nawaw, kita makas taunay ti unget na idinagaway. Makapaasar mat. Agtrabaho ka, tasya kon ti makaamaw iti anak mo. Alawanan, agaplaya kun. Kasta saanin ang mabalin nga agururay tayo laang. Tano awan maipaw itli manang mo, ay awanan na. Talaga nga agbisin tayo. Ay, nawaw! Kas naganak, agbalin ka apatas iti amin nga oras. Kang runaan iti amin, isurum iti nasaya at dagiti anak mo. Iti kasta, nasaya at tumet ti pagtungpalanda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw. Mayat ti isa mo ang nagawid lalin bakit? Ay, siyempre alakay. Naragsakak. Ay! Anyat napasama kaya? Naipasa ni Camille ti board exam na lakay. At damat lang ang professional nga anak ta. Ay, nasaya at ano kasta? Angam, ni Rosana agayim na. Saan anak kapasa? Sayang mo tigastos na ano sana nakapasa. Madlaw mo nga min nga awan am mo dayjay. Naimbag ko nam ni Camille, tadabasit lalaing na. Ay nawaw, sana nasaya at tikastang ibagbagam bakit? Ibagbagak laeng no niya ti pudnaw. Kasla naragsak ka saan na nakapasa di tao. Saan ba't? Ibagbagak laeng lakay. Ada ako nanang. Ada ginatang ko apak sa sangwan tayo. Ay na, congrats anak kau. Agyaman naklaunay nanang. Ay nawaw. Apay ngay, kasla saan kamot anaragsak? Kasanumo ngamin nanang. Di ka dinaragsak, may isa kamot na profesional. Awa mo ngamin tinagan ni Rosana iti listaan dagiti nakapasa nanang. Kaya't asawon day ta, nalalaing kangam iti day ja Rosana. Anya? Nalalaing kangam ni Rosana. Ngamin, naipasam ti board exam mo. Kat isaw, saan ang nakapasa? Nukit kita ngamin ti gayem mo. Kat madlaw nga awan ammo na. Ni nanang mo. Saan anasaya at tikas na nga ibagbagayo? Ibagbag aklaang tipod no, anak
ko. Saan aga puta saan na ana ipasa ti board exam me, katawanan am muna. Diyo am mo ti riga ti ag board exam. Lay. Nakadi ti panikot mo, Rosana, apaw. Bad news manan, apong. Ay, nawaw. Anya ti bad news, apaw. Saan ko ana ipasa ti board exam ko? Anya? Nag-review akmat. Ngamno apay mo't akas jay tinapasama. Saan siguro aparakin ka na ito'y ataway, napaw. Kaano nga rod ngay apong? Mapmapanan ti tawon. Adan to Urayim lang ti parakin ka. Itid nanto kunaktumay. Sapay lang kumaapong. Ag-apply ka man ta, ag-board exam ka. Patsa kakabalam na ta, apaw. Agyamanak manan, apong. Awanan yaman na. No, anyaman ti arapa apmaw. Suportaran ka, apaw. Si kamot gayam ti sarsaron wag, Rosana. Sa dinaw ti papanam. Mapanak iti ayan ni Nana Sabel, Nana. Ay nawaw. Apay ijay. Tulungak ka nung nga agla ko iji palengke. Ay kaasi kamot. Saan kamo nga min anak kapasay ti board exam yo? Wan nga rod, Nana. Sa anak mo't anapagasatan. Ang anyangay nga raod no day tamot ti gasat mo. Ti aglakla ko iti kumkumpormay. Ha? Talaga kasta ti biyag. No saan apara kada tayaw? Uray anya pa'y ti aramiden tayaw. Saan tayaw amagunaw? Ni, apay akas damot kan ti bagbagayo na. Wala, tasayang laang ti gastos no kasjay. May mayat no awatem latan ti gasat na. Anya? Kumusta matan ti trabaho, friend? Makabanog nga rod, friend. Makabanog nga maanusan lata. Day tati kayat ko kang ka. Positibo aka na yun. Si Kangay, kumusta ti trabaho nga inaplayam? Awan pa'y matawag da, friend. Barang adan inton Lunes. Aywan gayam, ag board exam ka manen Ha? Ag-apply ka ta ag board exam ka manen kunak. Nangrugi ka din ti application? Nang rugin idi pa'y napalabas alawas. Isaganam dagiti requirements ta ag-apply ka manen. No kayat mo, itad ko ti reviewer ko kang ka. Sigurado ka, friend? One friend, anyat amo tayo. Ang mga no effective kang ka ti reviewer ko. Ay na, agyaman naklaunay, Camille. Ay nawaw, apay nga inruar mo dagita a reviewer, Camille. Indulin ko lang arudon. Itad ko kin Rosana, nanang. Anyat ko nam. Itad ko kin Rosana at pag-reviewan na pailaang nanang. No kasta, ag board exam manang tigayim mo. Wan nanang, ipadas naman nun. Awan latamok dita. Awan amuday jay agayim mo. Saan ka day? Naira na laang asaan na nga amo dagiti rimwar iti board exam mi, nanang. Napaya tulungan pa ilang day jay ababay. Gayam ko ni Rosana, nanang. Kati kayat ko, maipasana mo ti board exam na. Anya nga iti maganap mo no kasta ti aramidam. Ay, pangaasi yun, nanang. Saan kumaada kayo timang lapad iti planok amang tulong iti tao nga inbilang ko agayam ko. Tiyak magustuhan ti kas niya pa nagsasaom lalin. Nay, anyat kayat mo asawan unyo. Imbes nga balin ka proud iti anak ta ama nagtulong. Saan ta akas na di mo mat kayat atulungan na tigayim na. Agpanunot ka man anaimbag si ka unyo. Sika ti rumbeng agpanunot iti nasaya at bakit? Ay nawaw, anya nga rod ti maganap ti anak ta iti kasjay nga aramidon na. Adda ka day, alaman. Di kagsawa kasta tadi mo amaw no anya ti sumaron ang mapasamak. Di mo ka di makita lakay. Nalalaing ni Camille ngumday jay a Rosana. Anya kumangay ti maitulong ni Rosana iti anak ta. Kat awan mo't amu na day jay. Di maamot tiri kat tag board exam. Iso akasta ka. Sa bagay, anya kumati amam kat di mo mat napadas ti kunada a board exam. Anya, Iso apang nga asim, tadi ka sumana o akasta. Nakababain ka bakit? anyat
Masapol mo, Camille. Nakaumay ka mat. Nalagip ko nga min aboard exam mo inton bigat, friend. Wan, ay na. Ag nervyusak nga rod, friend. Relax ka laang, friend. Kabaalam dayta. Sapay la ko mata maipasak matan. Ikararag tayo dayta, friend. Itidnan to ka di. Ayun gayam, adag ginatang ko at chocolate. Ha? Parakan ka. Agyaman nak, friend. Awan anyaman na. Balon mo inton bigat. Lalaingam tapno makapasa ka meten. Wan, friend. Aramidat ka ba lang? Dayta laang ti umay ko ibaga. Good luck and God bless. Agpakada akon tapno makaina na ka metlaang. Awan mo't mananagan ni Rosana itilistaan dagiti nakapasa. Awan nga rod nanang. Kung nagtopay kan ka, uray anya pa'y ter aramidon da dya Rosana, no awan ti amuna, talaga asan ang makapasa. Ay nawaw, agpakalaing ka man ako na akon nanang. Ay, agsaysayang laeng iti kwarta. Alaman nga rod, no nalaing kayo, da kayo ti agboard exam. Ha? No agsasao kayo, kaslada kayo ti kalalaingan. Di ta kay man laangan. Na, Anya nga ita. Nakangkan iti anak ta. agtal na ka man dita si kaunyo. Di ka makibang. Tangiwat mo nga min ti parikot bakit? Nariyal to kakit na di na oras. Talagang samot asaan apara kanyak da dya aboard exam, apong. Ay, sayang ba't ti kwarta kan bandog mao, apo? Panagkunakat pudno tinaibaga ti ina ni Camille, apong. Nga, Nga awan amok. ay nawaw. Sana gapo na di mo na ipasa ti board exam mao, katawan mo ten amaw. Ti kunada kat narigat ka na ti board exam. Maudi day jayan, apong. Anya nga rudan nga iti plano mita. Tangay sa anak manen anak kapasa. Sa anak ang maka-apply itinapintas at trabaho dito lugar tayo. Ipadas ko man tigasat ko ijay abroad. Ay, agabrod ka nga raw. Winapong amangan no abroad ti para kanya. Narigat ti agabrod, apo. Maanusan, apong, tinapatag kat makaurnungak. Anya jay nadamag kaw, Camille. Agabrod kanumo ni Rosana. Pudno ka da. Wo nanang, apay ka day. Pag-abroadan na kanumo, ngay. Ay nawaw, agsaludsud kayo. Inton madamdama, ikumpara na kami manan. Dakas ka day tagsalod-saud. Dakas ano agsaludsud ka, tapno la ang iruruman mo di tao. Diyak kaya tikas ta pa nagsasaom si Kakamel. Ay nananang, sardengan nyo ni Rosana. Saan anasaya at tikas ta arumrumwar itingiwat yo. No syakmat nga tati iruruman dagiti kalugaran tayo. Anya mo nga tati marik na yo. Ay na, awan mo makagaputap no irurumunda ka. Awan mo't karbangan nyo amang iruruman kan Rosana ananang. Awan mo't basol na kada kayo. Ay nawaw. Dakkel mo't gayam, ti patpatak deryo abalayaw, tata iskaw. Wala. Kwarta ni Rosana ti naigatang iti materyales. No kasta, dakkel mo't gayam, ti sweldo ni Rosana ija abroad. Sakto lang, nakaw. Gusto abroad mo't gayam ti gasat na. Oray saan na anay pa sa ti board exam na idi, kat maya ti sweldo na ija abroad. O niya raw. No saan nagbidot, 5 taon na ni abroad. Husto ka, unyak. 5 taon na nga ruda ni Jai. Awanan plano na nga agforgod dito Pilipinas, tata. Kayat naman trabaho ay Jai abroad. Sigun ken kwa na ket, tagurnong kanupay. Kasta ti mayat na kapanunutan, tata. Agurnong para ti masakbayan. Ni Camille ngay gayam. Alay ti sigo na pagtabtrabahuan na tata. Minimum ti sweldo na ijay hanggang an-anusan na.
Anya ti aramidam si Kakamail. Ar-aramidon. Anyat kayat yu asawan nanang. Nakaipatakdiren ni Rosana iti balay na. Ay nawaw, nakaipatakder ata nagagatmat ti gayem ko. Si Kangay, kano mait ang makaipatakdir ka iti balay mo? Manula ang matisiswildok nanang. Ay nawaw, agpaabak ka iti day ti Rosana. Ni nanang mo't, sa anak ang makikumkumpetensya kinkuanaan niya. Nakababain mo't ano kasta. Anya nga ro ti maaramidan tayo kat kastila ang mati kabaelak nanang. Ti bagam kitday, nadisdiskarte ni Rosana ngem iti sika. Diyula ang maaklon nga ininot nga agprogreso ti biyag na iso akasta. Ipilit yung aramidak ti kayat yo. Dahiti ti parakan ka, friend. Oh. Ay nawaw, nagadun friend. Si kakit dimot, parakan ka talaga dagita. Agyaman naklaunay a friend. Oh, kumusta mo ti trabaho? 5 atawan ang tinapalabas ng sa anak matan ang maipromote friend. Naimbag pa'y dagiti daduma at dabakar da. Nalakalaang ang maipromote da. Ay, day tamat ti parikot dito Pilipinas, friend. Wan nga rod, manu atawanan nga agtrab-trabaho ak ngam awan latamad. No makitkitak dagiti naragpat mo kat mapanpanunot kumatan ti agabroad. Sigurado ka? Kaya't kukumatap no makaurnungak met. Nangina ngamin ti magatgatang ita. Saan nga umanay ti minimum aswildo? No planom ti agabroad, at daak mat amang tulong ka. But now? Wan, friend. Pagayatak ti tumulong iti gayem ko. Tapno masubadak mat laang adag iti tulong mo kanyak idi. Anyat ko nam Kamail. Agabroad ka? Wan nanang, tulungan nak ni Rosana. Anya? Apay aya, Anya kumatiam mo day dya Rosana ngay. Mga no iyaw awan na kalang. talaga ka di nga awan pa nagtalkyo itigayam ko nanang. Apay, board passer ka di day jay. Jak maawatan ti ugali yun nanang. Kastamat ti ibagbagayo, kat no naglawag nga apalan nyo jidakkel abalay na idinapalabas nga aldaw. Naka-flight mo't lagan, ti anak ta. Gamsan tayo asigurado no anya ti trabaho ang madanunan na jay abroad. Anya, Siguradon lang day jay Rosana nga awan ti dakas ang mapasamak iti anak ta. kas makita kat punumat na iti magbagana. Kan may sa nasaya at atao ni Rosana. Iso nga mo ka din na ipalubos ang may sagmak ti anak ta. Siguradon na lang kunak manan. Kumusta ka dito abroad, Camel? Kaasi ti apo, nasaya atak mat dito'y tatang. Nasaya at mat nga raw, no kasta. Aywan gayam, at daimpaw it ko akwartakan package tatang. Ngay, agurnong ka pa ay para ti bagay manak ko. Sobra ti sweldo, iso amang ipaw itak kada kayo tatang. Ninanang ay gayam, at da ka di dita? Mabit lang. Lalain, umay ka man pa dito, kaya't nakakasarita ti anak ta. Apay ka daw. Oh, kasarita ma. Hello? Kumusta kayo nanang? Nasaya at aklat tamag. Uray siyak nanang, nasaya at di kasasaat ko dito'y, iso nga awan rumbang apagdanagan nyo. Ay ka nasaya at ngarod ano kasta anak kaw. Oh, anyat mako ng bakit. Dakkel tinaitulong jay tao nga inuy-uyaw mo, iti anak ta. Apay nga ipalagip mo pa'y laang ngamin day ta. Nakababa inti pa nagsasaom ken Rosana iti kalabas. Oh, anya nga iti rupa mga isarang mo ken Rosana ita. Ay na, napalabasan day chay unyo. Un angem sigurado ang nasakit na tatinakam na. Naimbag ko nam, na saan ang nagdwadwa at timulong iti anak ta. Un atagayim damay. Inton sumarono bakit? Di mo isi-isiyan ti padamatao. Sa di mo ammo ti masakbayan ti tunggal may sa. Nawatam. Ay, wan lakay. Ken may sa. Di ko manasaya at ti surom iti anak ta. Saan ka tasikat ti manglapad no kayat naatulungan ti pada na atao. Iti kasta.
Adamat mang tulong ken kuana no isutag kasapulan. Wala kay, saanon ang maulit. Ay, nawaw! Di mo suruan iti kinadakas ti anak mo. Suruam kit di at tumulong iti sabali a tao. Tapno addan tumat mang tulong ken kuana inton isu ti agkasapulan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.